I'm very proud to be the first African. I'm proud to be the first woman. Jamgozi okonjo Ivalia yi ngara Africa we guti ang thangbu tha phymek guti ang thangbu cha yo bar boba shira ke chung ji ju yu konye jar zamling chongdun ding zu lo ko sha che yo ba tha kong gi lu gyu rang sing gi gen ku shi yu chung bar ma sa sung ba tha boba yang ke song song yo ba tha dumje dung gyu jön ta yu gyu ni ke chang bu re chi sung du Gozi okonjo Ivalia zamling chongdun ding su gi chi gep genzi I'm focusing on delivery. Nye dumje dungyur mixu karshin yu nga yongse lingche ne chongdun ringzu la mixe nyuba dunken gi guti leba memang gi tensu chejung de yu ji yu The WTO that made a difference. ranglu thukchu redu syamba jam gozi yi lugyu rangshin gi gengur shebe lugyu yang yobe Nigeria penju lunchen nangge phime ang thangbu yimba tha chisi lunchen nanyo yu ken gi phime ang thangbu yang yinjing Nidong sum lopar kong ki longo nishu tsenge ring zamlingu khan na chale na yu. Kong la kosha saba chungpar zamlingu khan ki leje ba mambu Twitter gyu ne tsamri da kasu shudu. Gozi okonjo yi chong ni mangso lo to yu. Pime ki chong da chong chungwa da dingwa nam chomra gya chesar chi gubare chu yu. Kong ki lero nyingba Nigeria tuzo tumi surba da shumso surba nukoyo toyo yi. Ngozi, someone who Koni sartu chegen la ngunzin cheshin. Koni sartu chegen lapchen shikre. Jam gozi lo chuna nge minjawa khanda chene che gugudu. Yuwa kari tona kange chiwe nedan segyu yimbate zoo chegi reji ju yu. Toyo yi kongi geji chonge nedun perna arida gyanagi kange mutu tu la yoba dabur konla tadan saba yoba re. I think the unique position Ngozi Jam finds gozi la tumo mayimbe langsho yobani zamlinki lungba shen la neda khanda chagi yumengi tiwa tongtab chegire. Tenda yundu kong la taja tongja yore ji ju yu. Kongi zamling tsondun dingzu ki shira chegyu yobare sumbatar toyi neyam ki shuken nyungdu tongtab yobyo gone nang gobare. So a very top priority. Ngarangi che gobe ledun keche shu jingni zamling tsondun dingzu ki ngungo menkapta sochu takche gegab tsangmar ringkong tsambu tha nyombyo gone lakbar tu tunke midangwe gegab gyogo chola khanda chene so thumin ki tablam soygyu te yenchi ju yu. America sinzi suba Donald Trump ki kongi lamka yobatha America sinzi Joe Biden ki kongkosha nangyur gyabyo na yobatha ringmin chinda sumbe tse chigi nila zamling tsondun ringzu ki chigib genzin ki lenge shekyu inbare. Ari lungting khaan ki Mariama Diallo itambe nesus nam yanzong ki phabgyu tha nyandu shu yu.